کردان د دیروکê de bi ciwanî dîkarî bûn parastina çand, kültûr, folklor, stran, helbest, hunermendên xwe bike. Em ê taha şengalî ji we bidin naskirin ku wî di dema xwe de, di gencîtiya xwe de dikarî bû dengê hunermendên me yên mezinê navdar hemwan tomar bike, rîkord bike, stranên wan, şahiyên wan, konsertê wan bi taybetî li wê demê de dikarî bû hemwan tomar bike û bike kaset û belav bike. Ji ber belavkirina wî ji van stranan re jî, di van berheman re jî rastî gelek zehmetiyan dihat. Dibêje carekê hunermend Erdogan Zaxoyî strana babo gotibû wê demê de ji bo nêvê stranê min birin zindanê û ya nemayê bî serê min zanê. Di nava vê fîçera me de taha şengalê nas bikin. گوه خو داده دنگ پیر مچوی اوه لساله 1907 لشنگاله بوتو مارکری هندی آمیده که تو مارکرنه اوه دنگ هنرمنده به تو مارکر لدف خوب پاراستیه طه شنگالی لساله 1972 جبر بارودوخ سیاسی جشنگاله هاتیه دهوکه ایکم کذبو ده پارزگاه ها دهوک تومارگه ها که وکت بناو تومارگه ها دهوک برا أفا تسجيلاتا هفتي هو شاشة متشكري أفا طبعا أفهم شريط حفلان مقام بيجانا أفيد متشكري بر تومارکرن و بلافکرنا بصدان بر همین هنرمندن هرما کردستان و شنگاره و هنرمندن فلکلوری گونیزی که 5 سالان یه بردوام بو يعني فنان نمايا جيت قلق عرباجي وكردا وشنغاليا حتى إيه محمد شيخو وقت من الحركة ده السري محمد شيخو متحفلن شي كربون تشتد غريبون الويدرن بيفون طبعا وجه ورا مشكلة دائرة أمنية هرو ورا مقام چنابي تب فروشي هرو بأزد برم يعني سي صد جارة بتر أزبر ما دائرة أمنية أفا مسجل مطان هانك شو دنگ هنرمندن محمد عارف جزيري و حسن جزيري و محمد شيخوي و سعيد قاباري و اياز و اردوان و تحسين طه و شفان پرور و گلبهار و عيششان و گلکندی بدهان جاران تومار کرینو بدهان جاران جی اگر کار خو هات یا زندان کرن و اشکنجدان جلای امنا بعزوه هندي أردوان زاخولي حفلج مرتشيكن بو تما از مقامك بيجم بقول بيجا شد بيجي بيجا برا مقامك بوت أردوان زاخولي بابو اوي بابو نزل اسمانيا هفته رونتي من رجاي نزل يعني نها تقريبا نجبير كرا او مقطع برا سبيدي طبعا هاتن از برو وافسر رحمتي برزاني بيجي مقول والله في جهه كهون فيها بكن ببنات سجني طبعا يعني أزبرم غرفك أبصر مكرين سر كسينة بهور بكي سرا أبيا بابو بابا من هلا يا من هلا يا سفينة بشندار مراد اتصت هزار بو هلين بريندار آخ بابا حزا کرینا انتیکو پارچین دگمنین جورا و جور هیا بتری 400 دستن تزبیان هنه بشک جوان دگران بهانه حزا کم کرنا دم جمرن دگمن و گران بها یه براندن جیهانی هیا اف امیرن کاربه اوین کفنار دم خدا همی ببها که گران کرینه و کار پیت کر نها
لدف خو پاراستینه و بنه مالا خو گریه موزخانه. ایواره که هاتم سوکه مگوت برادر که اریش چه دکانی نلدفتا الوان رخاوان گو بوچه مگو والله از دکرم بخو بلکه از شغله کی تیده بک همه گوارزا خود فروشم تا اما نها ویگا ویجی حاليا آرام تیده موجوده. بری 47 سالان تها شنگالی افتو مارگه وکرو هتانها یا بردوامه سبرا دیگل سیکر دیگل دو برازان نفش بو نفشی نهلای افتو مارگه بهتا دای خستن و هتانها جی یا بردوامه هون الرشید روداو دهور